Crest Media TV iraka lyawe. No mushambo munywani w'abasita konka kukira munonga nikunda kayine rugaba afande kayine rugaba ninyenda ngoma nyeki no yenda naruta kwenda afande nikunda yabare okubeke baju agwa Uganda yona ninyenda ngonko hamize Uganda nekunda Nyonye buza hari kayine rugaba muhozi no twaza gende kayitwa mutabane wa president kujwara uniform okagumote ine mwekiro manya no singa weza okazarwa bahurire embindo sheke bazira okuzoko katende ko kaziringwa mu binyatsi Uganda no gikunda okureba fasani naziringo mu byondo natende ko ubyasi nanobunda kasiba ko proteine byo kurya wabo na feri hanga geitu namwe nuwa tukunzire neitwe katukunde kayine rugaba rutaborwa rutangarwa rwatuhaburwa buryo musheje manzi omudumizo rutatina mwe bari munonga ebintu nkebi turi kubikora aha bwa politics obwiro bwingi kuturi gukora ebintu nkebi baragaye bagira ngo cheap popularity cheap politics tuturiyo ntugamba aha cheap politics. We are talking about hungry people, abantu abinejara. Turiyo ntugamba abantu abarukurara enjara abariyo mu rukazo. Turiyo ntugamba aha abantu arukwezi zo batatungire na bitano. Turiyo ntuoreka how weak we are ombwebembezi. Last week government rurizinjire billions abiri na mwenda z'abakazi kutunga loan konko mu rukazo no hari kukimanya. So tukino buremezi bw'amani abantu bitu nibararenjara abantu bitu tubine na 10 konko ebyo byona nibiretwa obwebembezi bubi nko kunani imbagambira obwebembezi bubi nibwo butushikiza taruho kindi omwebembezi kwari kwija kuno yagura bururu yabugure grasi ya waraji agenda yebwa abantu ngukuno nibararenjara nyenda kubahamiza ndiyahamijena abantu bayo tubarije ahabwe nshonga emwe abantu abamwe nibagira ngo hatisho mwebembeza kuretere byo kuriyo mukaninga kuretere sente no cyo ndukumayisa ni mayiso mwebembeza ari kutekaho enkora eri kubasa kuyamba omuhinji wanje wa mijena kureba ngo yaguze kitokeke yakiha ahankumitane za ari kucuguza yacuguzo mutwaro so nutwenda iraka oguno muranga tukwereza ebyo kuriyebi ngo twine munonga ninga shingu tubasa kubatambira enjara no ito twine manu go kubatambira enjara konka nakabonero nko mbebembezi kwija mukagaruko mbantu mureke kubijwe bwire bwo bururu mugarucyo mbantu mubarembera zabo mwamuriye bo kubahwera mubahwere mureke kugumana mwijo mbwire bwo bururu okugura waraji okugura entundubare ahabo kujya ngo numwenda karuru ovunanjwa bomwe bembezi no kureba ngu omuntu wabutosha embera yaterera mwe bari munongo abantu bamijena ababasa kunyakira no mutuma murungi tukaganira nimbebaza ninyebaza timu yanje twino mujunu foundation okora ekintu nkeki tukabaretera aha cyo kuriya nitwe kitwabaza niwe wabo ryoko orukumanya ngo yine ekitoke kireke kwiro mu rutoke rwawe mutahi wawe arukurarejara reka kubiko buhunga bukashika aha kujunduro munju mutahi wawe arukurarejara bana bakusibenjara oguno muranga murijeyo mwije muhwere aba mukure mutubarukwebasa government ne baso butakora byona president na baso butakora byona konkiwa inaka sente yija okimengo hariyo muntu arukweza wikatariro mwonyo oyijogero kuwayamba itwe nutuyamba kacha kuturukubasa niwe leta kawe okwate aha muntu wabutosha mwe bari munonga barwire abayinoburwire bw'amani nuka wabo inoburwire ntubasa kurondera doctor foundation ine
ebitweka eine empagi za yitano ababire batakazihurireho foundation eine empagi itano ezo ezeyemerireho ahabwa abantu babanyakazo nangwa na Kyembogo na Migina na nahanda harukurata. So ninza kuzibarabera mu mubase kuzihurikiza mu manye foundation ni eine empagi ninga shine objective. So tuineyo to improve literacy in Kazo area, for example, bringing bursaries and teaching children the importance of education. Itwenkaba tuinomuju wabo inomwana akuremerere ombyoru omukushoma no basa kumturetera no tugambira nishomero ntureba kasente akora kuhereza kandi tukwataraho aharwaje ejo nempagi yo kubanza twatabya ahabya education ningashi ebyemshomo. So empagi ya kabiri tuineho to improve health, extending and health experts to both treating and teaching people ways of improving their health. Ebyo nibyo naningambaho ahabya amagara wawe na shasha atahane kirwire konka toine horo kumutwara no basa kwija office zitu Kazo ntubasa kubantu kwataraho kandi omuntu ogwo ntumutwara ntumurondera irwaro ryakubasa kwataha burwire bwo butaha bumushobeye ntureba ngo umuntu ogwo nawe yagera amagara mabi twena twatanisize hamwe foundation na niyitwe abantu. Unemployment in Kazo through helping youth to be employed in abroad and helping them to start their own jobs through training courses. Echo nchonani bagambira nti twatahaye anturwana sahibura ryemerumo turukurabira omu youth ninga shombana bumuzeire ninga shombishya mwine ninga shabacyara barho bawazayire izara rumwe konkoryo myaka ya abranagumwe kuhika aharuma kumyana noija a office kandi tukugambira umuhanda ko wakwasa kutunga umuhanda ukatunga umurimo gwawe okurga ahero ntwara mwenu ntubayamba kutwara abana banyu aheru kurenga barebera amakaganyu turukurabira foundation ya tuinomuju. So empagi ya kana ntukora outreaches kuraba umufuzi efakazi abantu abakuru abarwire tureba ngo twakwikaho. So wabo inomurwire no basa kwatanisa na tuinomuju foundation wabo inefuzi ekshobire no hika office za tuinomuju foundation waba oryo muntu mukwari omuntu mukuru konka taine mani nawe no hika office za tuinomuju kandi twenka operations tija tumutayayira turebo kwari ingasho kwari kushasha tubasa kuba twataraho. Empagi ya katano no kwata habye mizano imwe abina abana abarikumanya kuzana katemba abarikumanya kuzana mpira abarikumanya kuzana emizano yona waba no mango mwana we nazana umzano go niwo mcharo mukuru no basa kuboyine yo muzano no basa kuba no tuzanira mu katemba no makuzana katemba ibi byona nibyo tuinomuju foundation erukora kandi erikwebemberwa tuinomuju innocent. So nanisha bangu nibyinje bitukozire achievements ni nyinje zitwakozire ezinta kuzagambo mukurogu naija kuzibongereraho. Now ekizubu ekyo tushangire itwe omurikazo nangwa no mbicweke bindi nobwebembezo bubi nyomwe abaziyo mbendi ya radio emwe Kiruhura FM mushijo mwe tugamba ahajwa ejwa okwebona bonisa barisi omushijo mwe kumbe ningamba ahajwa nti abantu bakabonabona ubutare bwakingwa ubworo bwita abantu yagira ati ogwa ryo na mixing ebintu ya nanda karura ronda karuruje
areke kugira ngo abebe butegeke n'ubu baturetira ubworo mugaruka mundu kumugira nti besije hinaho yabe nagambe nyimaho nango wa studio yanganiza tuno hagira besije shinta tkunkani impiki ngamwe bya rugambe bimu taroho ebi yabe nagamba kagira ati uko ruhuro umuntu nagira ngo ebyo butegeke mutabireta aha ubeno mangu no musuru nambecyo nambe mu ejekere statement ya besije azanyo kagireba mama magezi ahabo kuba buri kituru kora cyona nikisharwaho ebyo butegeke umwebembeze nabasa butakuretera ebyo kurya owawe konka nabasa kutereza imihande yo kutungira muki ebyo kurya umwebembeze nabasa butakuteka sento mushaho konka nabasa kuterereza katare utware kitoke cyawe bareke kucyugure nko 2 akigure mitware 2 so twagira ngo ekizubune cy'abebembezi utakagira utatishi mpinjiro rutoke rwanjye mwebembeze nwanyi sente yes nuwe aha bwenki ahabo kuba noza kutwara ekitoke cyawe ucyuguze shinge nko myezo icyo wakugurize mitware ngaye 2 konka no huwa kubera yemera gataho akagira ati wo muganda warga Kampala wija hakugure bitoke ebeye kabiyeriyeti no huwa kubera bikore byo tabebembeze konka hate necyo busasi kushanga ngo tuwebirwe na munongi itwe abahansi ninyeto wahansi abo kuba nabagira nti nyewendo product yanyu tukuba turiyo ko Kampala bagira ngo kazona bagiga nambwe nuwarga nkakuno kagira uti nyewe nindiga kazo konka tinyine ho miliyoni nobasa no kutera bakwite ahabo kuba wanu nabamangu mutaha mushara tu nabamangu buru munyakaza yinende ayinortoke arije natunga imbazo mu marwaro abana bene bashoma buri cyumwe so nyokagira ntono mureke kutusiga kashita abanyakazo turukubi cyabatwire bankuratana za television n'izindi kubando ho Kampala nkashya ni ikigambara ivunkajya nti umwana umunyita munyite ukanyo nizaga mangu abanyakazo bakozerike barukubi ichika kansara umukobwa katongore basimarahanga abo kutaya isa twina mu foundation na group ye abija umushero yito ya Chembogo umurundo gwa kabiri ubija yo bakavugana abantu hazabagere babaraganisa mwene bababiresire mwene cyo gusimira rahanga abo kuraganisa kandi batagumiye nenda kubamanyisa ngo abantu abo biro bono betengo kureba no kwetegereza no kumanya ando kumanya ni kintu kigura mu magaraga abatayi babo mwene nashomerwa ahabwe kureba ngo foundation ikatayira kama wayetu ino mujuni baraganise kandi ababaraganise babishiriza no kubutonga babitunga mwene simarahanga abo kuba nibo butandikiro kandi nibo bukoma kama witu abampera umugisha nga Chembogo nk'icyaro nigena nkegumbora kandi akatungura inkumura nyewe nyinishomero bariyeta standard girls primary school mshango mu Chembogo kandi natunga umugisha ka mwanya umuntu n'umushimira abantu umuntu uri kwenda kutebendera mu paramenti twamwakira n'abashemerwa kandi abantu babari bingi nangwa akaba yizo gumbiro by'inyuma ho yashanga abantu kubika akuba igumbure je yamigena murukazu nejete gumushana insiyuma abantu n'icyo cy'uko bo ukwize yajya nakuturukanye none bya tugambiro ubunga bakunga umucyagurita namwe n'ibishaha barimo kweza ubunga ukurukangiza ama je nkora niyo nunzi n'ibindi so twashikirwa bari ikinyeje cy'umuntu ba ari n'umutima wo kukunda abantu kandi kwihanga namwe nabwanjye kunaninga nedo za patriotism ndangaje muhereza ahubwo byinshi yakora nuko kuri mu muntu wahanze